KAC taxation asai campaign nilibahawar kulat kachubia tumalong kahom ridam. Ingdeng thomkep NKB Women Department Women Seminar में senpen के पजोर Langhin विदेशी के पार्लोपन के दोअन MG NREGA asai के patangte tumaphan puthot apor ki pithu Football Karbianglong penong nam kacha thangnai football club lake Karbianglong Morningstar FC henlo Surihini ra nerkep ani kana mahang ke thek Karbianglong Morningstar non ke bangji phaikuni mate November 8 arni lote ningkan krepia mahang ke thek arni nang chokpo Come on Let's play for health let's play for wealth let's play for pride let's play for peace let's play for unity let's play for dignity let's all sing to the glory of Karbianglong Morningstar FC let's all sing to the glory of Karbianglong Morningstar FC Let's play for health, let's play for wealth, let's play for pride, let's play for peace, let's play for unity. Let's play for dignity. Let's all sing to the glory of Karbianglong Morningstar FC. Let's all sing to the glory of Karbianglong Morningstar FC. Let us sing to the glory of Morningstar FC. Kardom, Karbianglong Live Adap Abirta longpen Angton Abirta RJ tha. Lakhai ko rapho nilip MSC constituency ke parlo ke damtang phaikuni ni phai troxier ni narlosuni Karbianglong Autonomous Council taxation asai kam saiphu tum chelang petpen kulat ka chubi tumalong trading license puthak doma avima pukelang chari mate kiri ketarli pamiji aphan lapen cherok tokpen hithi kula chojor cholana rara tumalong kahom ridam Ru Samsung Singh Inti lapen ari sangho tum kachapaduk lapen kabor ipena jok kedam tang pharukre sir kebra phokebra isi Karbianglong district chepalong lo pening aningkan an arta ningkan troxi kebra isi pleng tang lo batai rat kache song pona joini pen isi hini department ke Karbianglong district mate KAC aredeng chewan thulong lo la song bong pen taxation department ta isi lo latum asai adeng binong ke Midu kirong pen KAC apurwalong ke thabdam ke pangchunang jiarpu mate adeng lo Karbianglong angkangalong beha bepar ke claim janing ke hanga tuma phanta NOC la pen trading license an ke bangswa department atum piponsi langchari dungpo lasom se ke damtang phaikuni ni phai troxier ni le thota nili baha waralong along akulat mate choki hola bogijan new market malomta kulat ka chubia tuma phan trading license lapen NOC phuthak cherok tok lapen kiri katarli basai dengpon pangchenglo la sohut KAC taxation department officer deputy secretary Sona Singh Terang assistant commissioner of taxation department Serdihun Bepi superintendent of taxation department Mongol Singh Taro inspector of taxation department pen bangner cap lapen extorment constable kaddo kawe pangrum pet pen bang inkoraner cap so se KAC taxation department atum chelang pet pen sideng ponlo La Sohu Chokiola police station OC Jugeswar Chandra Deka lapen Arya Sangho
lapen nili balong rara cyclem bangthu jiren ingti lapen ongdung ara ratum chetong don department officer atum kaningja teng pulote karbiang long angkang kedam pachetang pon eji lapen kulat ka chubi atum trading license kalite NOC mate arong alo choklim nangji pusi pachini pon karbiang autonomous council authority the order ateng lasne tum kini kiban to kidi mangke taxation drive pro mante itum awareness program bando je itum 1953 kan itum rule do je business ke claim व्यापार बेहा के claim itum on समय trading license nangji polo se awareness of content ta itum ke bang kini ke lasi halo kecheng itum dambom si pijan ta banglo si parne si engko proxer ni chane tum sifanjan area damlo ada lasama thasi kini tak bogojan area ta banglo sukela bogojan area lasi pini ningrong lahno jak bogojan area amur tum behavior mi pick chingi mi pick selang tum ningrong pick ni tum karbang to social officer pan alang ne tum bang selang tum ni tum nang welcome te meka lasi lahlo ning karong mening kang samke lahlo munike la solong nili bahabar kahom ria hot ninging sam nailo athe ka chingki ka chathan man peng pensi chingki ponlong pamilo lapen labang so sai kideng hot KACCM Dr. Tuliram rong hanga hin pen lamri hing pen birta nang chen dun bom pusi pachini pon permanent ke bang alang so di kan kan consider circular notice CM adere phone kan di bang ke prang pada bujan area fan unit fan thek mu to man fan lo along kapre area son sikitun pakka ke jogul de choktut pele problem ke solve kari sikitun pakka polo kan to vita behave ta mission lo laki bang la sartum fan waitu tu man ta bang tangli su lang so paju nurong lo nirong perfect itu ma area long asong sikitun ke pot lasi tidak katung laki no tu ni dun tek turun kapurun pura dukan de la te sen ke lage ki chotha vela council da pura son kali aprang adina kai son bel butam de ki inong bel butam iwer pugala so ding kali lo non ke te inong ba ke itum tuliram sala pami pon bomblo tek sen ete muni tu son de kare ko itu kala kara kadap dikarap ko alang long ta kai ta pata ka hang mang do lai pen ta ko te jas nang ko lang ko nang ko kasi timo start o mithang bang sud lo public tuman bujai lo chini lo kado ta trading lesson ni hang koilamati pen samson ingti karbiang long life lakhan ko rapho nilip MSC constituency ke parlo panjana habar longchap baptist church along peneng surihini rain ko rahini abaha phan ingdeng thomkep NKB women department women seminar longchap baptist church along ke paman pon kiramtang phai kunia che kloni phai ke thom peni phai trogar ni an aname hirjumi pen mai pajut pon long pamilo Pining NKBA Nimarli Krungsai pen kachepati ingdeng thomkep ke chok longchap baptist church along ke paman ponahut NKBA angkang amonduli pen fellowship kaddu kawe pharo isira kre please ose longchap baptist church along amonduli tin pen chetong dunsi ason Nimarli atum chepati dun rentilo laso hut pinang amonduli atum chepati dunsi nong I long dun rentilo labang so kachepati atum aphan kangkrum kangsai atum lahenlo Dipu Baptist Church pen Silarson Rongpi Thengmu Adong Baptist Fellowship pen Biren Ingti Kekang Adong Baptist Church pen Khonsing Terang Lapen Upper Dogmuka Baptist Church pen Prodipti Munga Tumahin pensi Kachepati Atuma Phan Ingkrung Ingsai Ponno Only Panjana Hawar Longchap Baptist Church along Sinidiguno la Penang 2022 ningkan women seminar indeng kongkep kita lona din long sinoni diguno tarik thom pen pini tarik thokan non kijoto asila jak bang kening pining suruti bang ke pasir pen bang thomase la pen disparity ya tumu ketan lai hoila arizon mate kumamasi nong igilong kuma mondulisi nong igilong malam ko klar dak pen takini di man non tu ladangan adungan nangko Bangso ahut pregjam kachapate long nong e kachapalong dona monduli amen NKB women department chun bang hana ingtipi pen nangke pachini dona lamthi arjupon senan la longcha ponduli long tarik ke thom pen tarik chok pini an kachapate ke practical la bangso result mate la ke hai kachapate long ke hai dona tuma monduli la ke jengsi ke bangke asi pen kachapate di long ke jengsi nong e ke long ke upper dok muka baptist sa monduli pen la pen second nong e kachapalong dona ba ke degree number 1 monduli pen la pen ke thom nong e kachapalong dona ba ke ka dong monduli ni marli to pen si long ko son thak si bang ke thom asi pen dai chapate do lo la bang so long ke jengsi nong e ke thedong monduli ani marli to si long lo la pen
ini ano bangke dokra amonduli ni mari tu pen la pen ki thom ano bangke ta amonduli ni mari tu pesi ki palong kon lo son thak thak si bible angdeng ni ki chibi pen ki pu long sitame ke chengsi ano ke tara basa amonduli ni mari tu si long lo la pen ini ano bangke jang nei lang so amonduli ni mari pen la pen ki thom ano la bangke rong chinton amonduli ani mari tu si kon lo Lapen non ke bangji ingdeng thomke braisi ke chok katalon ponji ke NDBCF area longsi paman pon thubo posi che parai pon Lapen tirika mondolia pastor aparba rongpe himpen bangso aja megalong kacherab duna tuma phan kachoro setami pajir pon तो असो मियन यूएन सेमिनार इतुम ले के चकली सेतमे अनाउंसिंग तुम पचाक लो अपन इतुम मिशन पे हक चेंग पे पिनी प्लेंग अन सेतमे तुम मिशन पे कदो कोई किचु किजु ना तो किदो के था कदो कोई अन तो सेटलमेंट मिशन पे टेम्पन उनो अपन तुम निंगरong पिगलो पिनी प्लेंग ari anta tu ningarang pet so ame ke pajud long apot kado kowe mengriting pen kwa injir tu anak kan pen dak anamalam ikha ki pietung pen dak monduri adontin kacirabdun pen tu ha kapre bentan tu kacirabdun tu pik bikako itu MSc pen MSc hemasor JS Rapi Zoom bahari beda kalau apa Koila mati pen Samson ingti Caribbean long live Surihini ra engkora si pen surihini ra engkora hini abaha langhin vidisi ke parlo MGNREGSI pinirni anta ke patang te darajo ningkang samse je paklangpon lapen probjin ben bangso sai ke patang ja phan mai kangnipon Bangso mai ke charipon lake Langhin constituency VDC chairman Bir Singh Timongsi charipon lo lapen Langhin VDC asai hemalongsi mai setami padopon lo Bangso mai along ke damtang anparta non ke dobom surihini ra inkore sipen inkore hini aninka na farman pen MGNREGA asai ke claim bon bom komatsi ko anma ke tang puhai hui kachela kha anparta je bisarpon athe sorkar pen tangka mate fan nang lolo lapen bangso fan mate atangka ke kecho phan kali bonta rong rup arlo rong arala tum ale mate abar sai ke longje phan puta bangso mailong VDC chairman Bir Singh Timongpen pachini 3-4 মাহ আগত আমাৰ VDC চেয়াৰমেন নোহোৱা আগত আমাৰ VDC কমিটি গঠন নোহোৱা আগতে যিমানকেইটা কাম হৈছিলে আধাখিনি মানে টকাটো ওলোৱা হৈছে তো সেই আধা টকা ওলোৱা মানুহকে আজি যিমানকেইটা লিডাৰ আছে আজি মাতা হৈছে অতি সোনকালে কাম কৰিবলৈ তো কামৰ লগত আমি আমাৰ VDC টিমটো আমি কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ কামটো হ'ব লাগিব আমি কামহে আমি চাম প্ৰথমত কামটো দেখা পাব লাগিব তাৰে পৰা যদিহে কিবা এটা হয় তেতিয়াহ'লে আমি এইবিলাক ক'ব নাযাওঁ কিন্তু আমাৰ যিকেইটা স্কিম আছে এগ্ৰিল বানে হওক বা আৰ্ট ফিলিঙে হওক যিমানকেইটা কাম আধৰুৱা হৈ আছে সেইকেইটা কামটো এই 1 মাহৰ ভিতৰতে নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে কামটো কমপ্লিট কৰিবলৈ আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ আৰু লিডাৰকেইটাক আমি কৈ দিছোঁ যে অতি সোনকালে কামটো কৰক আৰু যিমানকেইটা এতিয়া বৰ্তমান কমপ্লিশ্যন দিবলগীয়া আছে সেইকেইটা কমপ্লিশ্যন দিবলৈ কাৰণে আমি ভিডিঅ' বাইদেউৰ লগতে আলোচনা কৰিম তাৰ Amparta majokle MGNREGA sai ke patang te bang dolang pusetami prabjin pen patang serak nangji lapen tenili tumke saya longke compromise salam akelet kelata wangbe lapen te adun thu jongse sai ke klembo mapor kalite kapre ka sai ke klembo mahut pusetami jongsi komane GS JE atum methang asai cheklem pon pe pulotang te nil tum lang hinalong nangke tang asai kamatwa phan langhin VDC pen sodak pen ingsai ponji puta langhin VDC chairman Bir Singh Timongpen pangdak pon ভিডিঅ' বাইদেউৰ লগত আলোচনা কৰিম যে আমি কাম কৰাৰ পিছত যদি ইহঁতে নিজৰ কাম নকৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ VDCৰ ফালৰ পৰা এইটো একশ্যন লোৱা হ'ব আৰু যিকেইটা মানে GSA আমি ফোন কৰি পেলাই যদি নাহে ডিউৰিং কৰা সময়ত যদি ডিউৰিং নকৰে MMS কৰা সময়ত যদি MMS নকৰে তেতিয়াহ'লে এনেকা GS আমাৰ লাইন কনষ্টিটুৱেঞ্চি নালাগে বুলি মই এতিয়া এই মিডিয়া পাৰ্চেণ্টেজ যোগেদি ক'লোঁ আৰু আমাৰ ইয়াত যিমানকেইটা GSA হওক ষ্ট্ৰংলি কাম কৰিব লাগিব আমাৰ টিমটো ষ্ট্ৰং আছে আমি ৰাইজৰ কাৰণে ভাল কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত আহিছোঁ আৰু ৰাইজৰ কাৰণে যিমানখিনি আমি সুবিধা দিব পাৰোঁ সেইখিনি আমি দি থাকিম
তাৰে লগতে আপোনালোকে GS কেইটাও আমাৰ লগতে সহযোগ কৰি থাকিব লাগিব, কণ্টেক্টত থাকিব লাগিব। তাৰপিছত কামটো আমি মাতিলে ডিউৰিং কৰক বুলি ক'লে ডিউৰিং কৰিব লাগিব, MMS কৰক বুলি ক'লে। Langhin pen sarpak ringti Karbi Anglong live. Kidam tang phai kuni ni phai trok arni ada por phai kep malom lakhai karaisi Borjan constituency HDP high school along Karbi lo chale asong tiripia maya tumpen kapin khat pona tengsi KSA HDP branch lapen KSA rongpi rongthom sub branch tumpen chepatir piponsi KSA leadership training amai paman ponlo. Bangso leadership training amai along roson rongpi pen maya thipi joy ponsi alohi pachini ponlo. Rongpi rongthom sub branch committee amai phu theang rongpi pen kechari pona maya long alohi man pen KSA tiripi pen abari mamai phu Robin Teron KSA Bokajan district committee amai phu Muniram Teron pachathang chunbang Longbir Singh Tiso Dihin Rimbang Waisong rongpi tumpen chenglok KSA branch along klembang phubang phetum chitong dunpen KSA leadership training amai along RDP dunlo. Labangso KSA leadership training amai ka padopon along KSA BDC amai phu Muniram Teron pen leadership atum pulote vision mate aprang kachichar make pen keja pona bang nangji phere rede nangji arjap the nangji poalam than ponlo lapen penangan RD dojot arsik jet alam hai hu chethan chimon ponse mesen pen kachese ke amai pachun ponlo dilai pen bijoy rongpi Karbi Anglong live. Aron repen Chainong ke nama bangphu Rostom Ali Samilangso police station along Kachingnang. Lapen John ke ba Chainong Nepdun long posi Birta Longdun. Birta ke Longdun atengke ke damtang phai kuni ni phai clear ni Samilangso police station along Raiko masai khiatum ke ton ke langa sai ka cheklem boma porahut aron repen John ke a Chainong pon bom po Birta Longdun si. Bangso Chainong ke nam pona bangphu Rostom Ali aphan lapen ke pon bom John ke ba Chainong Samilangso police station along Nepdun cheksi police station along an pon detlo lapen bangso John ke ba Chainong sitame Samilangso police station atum chepari deng ponlo bangso Chainong ke ba na bangphu ka chethan pon lake bangso Chainong numaligal anat pen bansi borpung pen lang loksu an nang ke palesi dobo ka an ke pon je phansi ke ban bosi chethan pon Agro kor pra nise Nemaligaon khedi khedi anise na ki hone right ko lobo ko guru to Latu lobo ka lo keita anise guru to 10টা te এতিয়া থানা কি কেনেকা আহি পাই গল গৰু কিটা তারা রাস্তা ধরিছে কেলে ধৰিছে কাগজ পাতি নাই নেকি কাগজ পাতি তো আছে তে গরু বড় লব দুয়ারে কারণে তেতিয়া কি কয় সারে কি কয় আর কব দুয়ারে Bonta Samilangso long kido Samilangso police station na thing no na pen pon pisi kapre ka tovar pen ki pon ronga jo ka honthe padosi Samilangso police station tum bangso chainong tomara bengan khangdun check pen nepdun check si Samilangso police station along an pon lablo bangso phutha kopi koson se akang sai kipi pone laki aporahut thekdon thulongpo dogmoka pen sem singingti Karbi Anglong live. Pini Adap Abirta KAL Adap Abirta kang toniglo.